أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلillaahi ربنا العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Hürmetli Müslüman kardeşlerim, barınızga da sağlık, selametlik, tınıçlık, böyle tınıçlığı dileyim. İllerimiz tınıç bulsun, padişalarımızga sabırlık versin bir Hudayım, selametlik dileyim. Amin. Tutkan rüzalarımız kabul bulsun. Tutmaganlarınıkın bir Hudayım afu etsin. Bilip kilgan, bilmeyecek kilgan günahlarımızı afu etsin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.